أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on ɗum ko allah du'ano ɓurnaɗo tagiefo ngon fuu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fop e kala wonɗo lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗan on fuu moɗon wonɓe lan darde ɗo en direct e ndaro yeyɓe lan e feƴƴino yeyɓe nde yewtere ɗo e weltoro yeyɓe nde e ronkayɓe weltoro yeyde nde fuu waɗana on fop moɗon joddi mum ko aljanna naada on aljanna onon e mawɓe moɗon wuruɓe fatiɓe musidɓe julɓe tedduɓe hari ɓooyi en waɗari yewtereji hari ɓernde nden hinde nawni kono inchallahu nde dikki mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah fittu gonɗi ɗin hewti noon kadi fitte musidɓe julɓe tedduɗe allah inni e nga deftere la taqnatu min rahmatillah ko satti o ko satti watta on taƴo yurmede allah nde allah inni on ka qur'an ala inna nasrallahi qarib ballal allah ngal ko ɓattingal kono mawɓe ɓen ɓe makay weelaɗo anda accu ɓutta kono so muññike ha ɓutti o ñamay hara o sumari o anda kadi ko o ñami kon ko honto woni ko yaari ñamete on waaloyo ka o hani walade ɗo kono so muññaki o ñami ka woni ɗon o sumay ñamete on yarata kadi no haniri noon o waloytako kadi ka o hani walagol ɗon musidɓe julɓe tedduɓe mi toriki allah subhanahu wa ta'ala mi tororimo inde makko ɗen fo e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawde nden tawata so tororama nde o jaabinayi mi toriki allah yo allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah ka leydi meɗen lagine wondude leydi kala julɗo yo allah waɗu en enen laamateri ni kadi laamateri fewndi nunɗudi hulori allah ya rabbal alamin ko toɓɓe tati mi faalete yewtugol ɗo ko ɓuri e raɓɓidude e nder o vidéo ɗo inchallah toɓɓere aranere nden musidɓe julɓe tedduɓe wata en felidir wata goto felu goɗɗo wata goto monano goɗɗo ko wawɗe wadde kon en waɗi en jonni rabbu samawati wal ardi on kadi wata en taƴo wata en heño wata en hawju ballal allah ngal hingal ka lawol ko bi isnillahi ta'ala sa ƴetti ndiyan a waɗi e nder biniri ha biniri ndin heewi sa inni a ɓeyday ɗon tun ko yo hibbu haray heewi haray ko ɓeyda ɗo haray ko be hibba ko ɗum woni toɓɓere aranere wata goto felu goɗɗo wata goto taƴo wata goto heño ballal allah ngal hingal ka lawol ngal hewti kadi e nder nemaji temedere si allah okkima nemaji 99 wata dullan allah wata yawan allah si tawi gotum pettu woni ko manki on jonnoɗoma nemaji 99 himo wawi kadi ko hattanɗo ko capable jonnugol makkum manko kun kadi toroɗen allah wona sabu ngari wona sabu dambe wona sabu iwdi wona sabu jaawu wona sabu jawdi o jonniri en nemaji 99 o newnari taho gotum on adduɗo ɗiɗa pellete o adday kunda kadi o wiyeteɗo allah arsikuɗo lingi e kulle ka wonɗe ka nder maayo on ko capable arsigol bani adama wonɗo ka hoore leydi mi toriki allah yo allah o newin ko lutti kon kadi ya rabbal alamin toɓɓere ɗiɗaɓere nde mi toro en fop meɗen musidɓe julɓe tedduɓe haysi weloyta woɓɓe mi tororo en fowli wajhillah duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo wata en yennu wallahi yennugol ngol moƴƴa yennugol ngol moƴƴa yennugol ngol nafata a yennay heɓa bakkatu hara heɓari ko falaɗa kon yenna haɗida e allah mo torotoɗa on hara heɓari ko falaɗa kon yenna mo hanuɗa yennude e mo a hana yennugol musidɓe julɓe tedduɓe julɗo wona yennowo julɗo ko tedduɗo tambo ko ba julɗo anduɗo wuuri mayey wata udditu kara muɗum
yenna moko ba musidɗo makko julɗo kadi fii ko tawata hay e gooto e maɓɓe faggaki. Hay si tawi haramo be hino faggiti wallahi julɗo yennata. Julɗo na yennowo. Kono ko fewni e feƴude ko Facebook ji haray no hulɓini. Wata en yennu tentiniyo goɗɗo daro Facebook yenna leñol fop faljere molanade. Faljere molanade. Ella molanaɗo ko ayyibe molanaɗo wonande. Tentini non, tentini enen makayɓe ka haala kami woni e makude ɗo. Musidɓe julɓe tedduɓe, hoyre nden nande jonnata ko faala ɗen kon. Hoyre nden nande ittata ko faala ɗen kon. Hoyre nden wallahi nande fittata gondi ɗin. Hoyre nden ko la yusmin wala yuhni min cu. Hay hunde wawa nafugol. Mi torori on sabi Allah wata goto hoynu. Tentini hoynugol leñol ngol fop. Tentini hoynugol mawɓe meɗen tedduɓe. Ardinaɓe e nokkeli fof hoyna mawɓe, hoyna karamokoɓe, hoyna imamuɓe, hoyna yeesoɓe. Taw hara ko ɗum ɗo ko honɗum woni ko nafata en. A hoyni aade mo Allah teddini. A hoyni mawɗo goɗɗo. A hoyni tedduɗo goɗɗo. A hoyni mo Allah ardini. A hoyni mo Allah hikkini yeeso. Musidɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe e kotiraɓe e cernoɓe kala waɗayɓe yewtereji. Wallahi mi torori on li wajihillah. Yewte kono wata en hoynu, wata en hoynidir, wata en hoynu leñol. Hunduko hay goto e meɗen huuɓa leñol fop ɗum hino hulɓini. Hay Allah ko innata ka Qur'an wa aktharuhum ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe. Kono fuu ɗum haray no metti fi musidɓe julɓe tedduɓe. Ka moƴƴuɓe woodi wo haray bomɓe hino ton. Ka bomɓe woodi wo kadi haray moƴƴuɓe hino ton. Kono yennugol tedduɓe leñol ngol fop wona ardinaɓe hoore leñol ngol fuu, wona ardinaɓe yeeso diina fuu, wona karamokoɓe, wona marɓe, wona ɓe mara, wona paykum, wona suddiɗo. Hawtindira ɗum ɗo fop waɗa e sangar woturo hoyna fuu. Sen hoyni fo haray ko hombo woni tedduɗo meɗen. Haray ko hombo woni accanteɗo meɗen. Haray ko hombo woni mo yaaki torɗen. Haray ko hombo woni huleteɗo meɗen. Si tawi enen en woni no woodi mawɓe hakkundeji meɗen ɓe Allah ardini yeeso. Mi ƴetta e misal gotal wano Alaji Usman, andiraɓe Alaji Usman Salluwa. Allah no okkoriɓe ha timmi. O yeɗiɓe hattirde e yeɗugol ko tawata fo no haton jeni. Ko fanɗi o hande ɓe jogi jeɗɗi ma 80. Ɓe wuuri duuɓi goɗɗo hoynaari ɓe. Tawata hande ɓe ardo en. Ɓe ardo ngol leñol. Fiino yaare yeeso. Fiino ɓiɓɓe lagine arda yeeso. Woɓɓe daro hoyna ɓe. Ma imamuɓe nokkeli goo. Tawi hoynu fow. No woodi ɓe hoynataake. Fewten Allah toroɗen. Ko Allah waawi ittude piiji ko faala ɗen kon hara ko be kun fayakun. Fewten subhanahu wa ta'ala. Fewtiren mo e ɓerɗe laaɓuɗe. Nayo mi ndaaru fiitu miɗo mari connexion. Miɗo jogii ɗo internet. Miɗo jogii téléphone hun an ɗo e caméra hun an ɗo. Mi jooɗo mi wowla ko mi wowli wo. Bani Adama no wowla konngol haraw mesirari konngol ngol. Ngol lorra mo, lorra ɓiɓɓe makko, lorra leñol makko, lorra yimɓe makko fop sabu an gooto. Wata wonu sabu ko lorri hoore lorritiɗa lorruɗa yimɓe ma. Wata wonu sabu ko leñol fof lorrori hara ko sabu konngol ma gootol. Musidɓe julɓe tedduɓe mo beyo jooɗi calcula. Ko jooɗotoɗa sifa kabi jooɗi ɗo Occident. Ma ka jooɗorɗa wo ka jooɗorɗa hay si tawi koye nder leydi lagine. Waɗa yewtere yenna fop. Ko honnun ɗum woni ko battinta. Hawnaaki no gasa hara ɓe wonɗa e yennude ɓen yiyata hay konko yennuɗa. A windanama bakkatu, a haɓidi e Allah, a hoyni hoorema, a hoyni mawɓe ma, a hoyni leñol ma, a hoyni iwdi ma, a hoyni tedduɓe ma. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi toriki on, mi torori on li wajihillah. Si setti e goɗɗo yo yaafo. Kono wallahi na ɗum ɗon jonnata en ko falɗen kon. Na ɗum ɗon kadi jonni jogiiɓen fewnɗo ko ɓe jogii kon. Na hoyreji. Kono fewnɗo ala wonɗo e hoynude ɓuri enen. Ko fi honɗum hoynanten. Enen en mara laawi goo.
en maraka rewren en marano fewtiren hara ko no heɓiren ko falɗen ko harana hoyre mi torori on marratan saniya laawol ɗiɗaɓol e tapol li wajhillah accen hoynidirgol accen hoynugol mawɓe meɗen tedduɓe accen hoynugol yeesoɓe meɗen tedduɓe accen hoynugol leñol ngol hay hunde waɗa wabi rabbil kaaba on yiyata leñol ngol allah teddini ha hewtingol leñol ko fi honnon hoyindirante ko torotoɗen allah tororen mo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗen yo allah won solnan ɓiɓɓe lagine itta toñe ɗen e hoore ɓiɓɓe lagine fop kala ka ɓe wawi wonde e hoore lagine ko ɗum woni ko torotoɗen na leñol ngol tum woni ko toña wona aaden goto tum woni ko toña haray fuu toñama e hoore ko fuu toña kon toroɗen allah yo allah ittu toñe ɗen allah noon kanko feere e fiira e dole lannirtamo ko enen yahata ha ɗum lanniray ko enen yahata ha maapo hula maapo ana sikka rigga ko enen ɗum hewtanta ɗum na allah non en torike allah o solnannoɗo nelaɗo ka sallallahu alayhi wa sallam ka fammere o waɗi hijabu e makko kanko e sayyidina abubakar ka nder fammere yo allah on solnan ɓiɓɓe lagine en torike o wiyeteɗo allah dandunoɗo annabi isa e warede o ƴawnimo yo allah on dandu ɓiɓɓe lagine kala ka on tigi toñira en torike o wiyeteɗo allah o dandunoɗo annabi ibrahima sumugol ngol ka nder yiite kanko tum o woniri sengo adna allah on fo woniri sengo allah wallimo mi toriki allah oɗo yo allah on foolin en itta ɗe toñe hoore ɓiɓɓe lagine e nder lagine en toriki o wiyeteɗo allah dandunoɗo annabi musa on ka maayo ɓayyeyi ha hewti hino fir'auna ɓaawo hino maayo ngon yeeso o inni kalla inna mayya rabbi sayahdin min de miɗo wonde e allah miɗo wonde e joomiyam en toriki allah yo allah on solnan ɓiɓɓe lagine itta ɗe toñe hoore meɗen en toriki o wiyeteɗo allah o dandunoɗo annabi nuhu alayhi salam e ngol yowlagol e yimɓe makko ɓen o dandi annabi lutu o dandi annabi yusufa ka nder koloyru o dandi annabaɓen fop e ko wona ɓeɗo en toriki allah subhanahu wa taala yo allah on dandu en ko fukkiti lagine ko mi toriki rabbul ibado kala mijaniɗo lagine e ɓiɓɓe lagine ko tawata no moƴƴani lagine e ɓiɓɓe lagine yo allah wonu ballo makko en toriki allah subhanahu wa taala en tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop e kala neɗɗo jogiiɗo feere e fiira ko wawata dannugol ɓiɓɓe lagine yo allah wallitumo e feere makko nden si tawi ko axe muɗum yo allah dandu en bone makko yo allah naɓu on tigi ka tawata o wawata lorroyde julɗo e kefeero ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe mi sakkitora wata en hoynu wata en hoynidir wata hunduko gooto huuɓa leñol fou hunduko gooto hewta hennugol mawɗo ko teddinte ɗum mawɗo ko teddinte ɗum goɗɗo no yaha ɗaɓɓoya gandal heɓa no woodi ka ɗaɓɓoyte goɗɗo no yaha ɗaɓɓoya jawdi heɓa no woodi ka ɗaɓɓoyte goɗɗo no yaha ɗaɓɓoya laamu heɓa no woodi kango ɗaɓɓoyte kono ko wiyete mangu wallahi ɗum ko allah okkata mi toriki allah mawɓe meɗen ɓen fatiɓe yo allah yaafoɓe luttuɓe yo allah ɓeydanɓe jaahu e teddungal e hima mi toriki allah subhanahu wa taala ko ɓe heɓi satteneji e ɓerɗe maɓɓe yo allah waɗanɓe fukkirɗum bakkatu yo allah ɓoynuɓe hakkundeji meɗen ya rabbal alamin mi toriki allah subhanahu wa taala ko komi yewti ɗo si barmini goɗɗo yo yafor sabi allah si tawi o nani ga ko tawata hino pellette hara ko gonga mi toriki yo ƴettir gonga o haro darari o wollo ɗo mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah on fittan ɓiɓɓe lagine ɓen gonɗi wullaɗi ɗin tabintinan gonga e nunɗal e nder leydi lagine ɗin kala mo allah subhanahu wa taala andi ka gandal makko wirningal on wawai artirde gonga e nunɗal e peewal hara wuura e nder leydi lagine hara si a bonna hula mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah ardin on ɗon e dow ɓiɓɓe lagine ya rabbal alamin enen kadi yo allah waɗu en laamateri fewndi nunɗundi hulori allah yurmetendi jiyaɓe allah ɓen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh